Sankolava, Tuli-Samoa Entertainment TV le nei mai pia, ai usti mai an whaafonga. E tamu atu e tala le tau mai Samoa ufa amalo sia la pata inga o timunga mamafa, o lo longa mawhautuanga o Vili malolosi. O winga longa wao le tau, o lo oia ipea i lunga o Samoa e ui, o feta ia inga o Vili ma timunga wata otroi nei matu e pe ona ieiau ililinga o le tau le tai au. O nei tūlanga, o le atu maupea i matu, anga i atu ngā tai au. Ai peta ia afia i lava le tunu ui timunga mamafa i nisi o taimi, ma Vili whaasolo ina malolosi o le mata polu. O lea o lo tu maua i pea, le tūlanga mā ale ale, o vai tafe manofoanga ia afia ngofia i lolonga, mo le so, ona o lo susu pea le ele mai timunga o tuanai. O nei tūlanga ufa amalo si ai lapta inga o lolonga. Mo le so e ta ape timu e mamafa mai pupuu, whaapea na e wila mawhai tili ono iai. O Vili e ono malolosi mawhata utau inisi o taimi o afianga e ono alia e mai, e pe o puaoa, ma se awala i no whanga ma lunga, e ono lolo vaia no whanga i tala whatai, e ono iai ele solo i awala no whanga ma lunga, e ono iai lolo ngai vai tafe no whanga afianga o fie. O Vili e malolosi mawhata utau e nisi o taimi. Ai nisi o tala, na manuiele whaalinga o loa fōu ma le tāua na ngau sia mai momoi mea, ua tuula fua ia ele to tele po la pisi. O le whaalinga sa whatautaia, ele investea wa Samoa, le NUS, ile vaenga o le Faculty of Education, le FOE, ma whaaingoa o le Trashion Refashion Show. O se awala, salu i tāua ita maiti o na whawhau ma whausia mai nisi o loa, mai mea waleto ia mana ia ai avea o se o loa o ngā. Ma whaatau vai o na vai ngai tolu, ili whao ngai no le plastic trash bag, o le plastic e awhiwhi ai o loa ma pepa. Ma o ai a wala tau e whaaititi ai la pisi i Samoa, o whaaso e saili si o manga, e pe na whaailoa le pepa o whaamtalanga mai le universite papa i ngala. E nisi o talo le umane o le whono tanga na mawai atu ma whaatau toa i whaipu le whao popo, o le vang whaupwhai le fast po le malo i le pāle mene. O le anga wa ailon whaatau nu nisi o fulfulanga le fast, na whaia mai le taimi wana tāpenanga mo le palo ta tele, e au fiai le palo ta mai o Samoa i fafo, ai o anga wa au le matai e whai mono tanga o lo nofo i fafo i fia tau wa ai whai pule. E pe o na whautua i nā ia li potel komiti wha pāle mene le suia o nā ia inga, sasa wai i le tolu tausanga, ma le tolu se lau ma lima sa le lua se lau fast furuaso, ma le awai i le 5% o fono nu e whai se matai, vanga na ai matai, o lo umia ngā rue ngā malo i fafo. Lau whionga le whonga whatalai, ina muri ta ia o vai ngā lau te tele o tā ua. Nā ia i le sila te toa i mata upu tū toa nei. Mua, lola pālota. Lua, o sui whaipule tamaita, po whaipule tamaita. Tolu o i tū mālo whaale anganu. Wha anga va o sui tau va. 5 le stala vaenga wha upu whai. Ono o sori ngā tūla whono whamasnonga. 7 pālota mai o tangata Samoa au mau i atunu i whafo. 8 sui o vaenga wha upu whai. Iwa whātūlanga ino le ofisa o whai ngā pālota. Male se furu o mata upu laute. Mo le mawina le palo tele lu o lua tasi na fia isi matai sa fia tau wā, i nā tūla whono, ma ave ai o stasi o vaenga tā ua o suinga na fola le malo o tūla i mai nei. Ina ua tātou fasilingia se tau nuunga o leisi folfolanga mo le palo ta mai o Samoa i fafo, sa nol min star kapeneta, o lo o lava le teimi e tāpenai le nā wha moe mai o le tūlanga e au o na whaatau nuu, mo leisi palo ta tele o lumana i nei. Ai mai Amerika Samoa lea ua mai a mai i a talau le suenga whaapitoa, lea sa whaia ia o ngā high school lua o lua tolu Amerika, e lana US Food and Drug Administration, o i loa ai le tolu sfuluasa ua tuanai, o whaititi ai le whaau ngā ina, o se tu ai ngā tapaa, i le piliota lua o lua, i le lua o lua tolu sfuluono pasene, i le se fulu lua tesimaleono pasene. Le whaititi o tangata e ula ina le tapaa wila, po le e-cigarette le sufa tesimal pasene, i le se fulu pasene, whapena fo i si tapaa, pe o le sika i whanawa o ngā maurulunga pe tai.
Ntato fisingia le sunga Danny Boy po Daniel, Danny Boy naha ve evalu, o le Program Manager o le Pacifica Urban Roots i Amerika, po le Samoan Community Development Center i Amerika i matu i sana ia mai tau i le tapaawila o lo wa e mai le nei vai taimi, mai e tau noa. O lo na ia lava manatu i le tapaawila lea o pei lava o se me maasani ai, o na o le whaingo fia o na whaonga, ai o le oloa lea wa iai loa lo na so tanga o ngaonga i le totonga po le mama o le tangata. Ua tosina fo iai talavou o na o le awala o lo o whaonga e maketi mai ai ma mawango fie. Ma whaapena fo ina tosina iai tangata mātutua i nā lava mafuanga ma avea o se awala i tua iai le awula tapa, peitai. Mo ia lava o se tangata matua, sao noa Danny Boy, o lona ia lava manatu nā o ia, nā luai foi ma ia. Il whaonga ino le veip ona o mafuanga o tā uelunga. Ai ua umane o teve le lava a fianga o ia na maua mai ai. Ma ia i loa ai le amato na a fia lo na la manava. Wana misia le whaingo fia na whaonga ma whea vea i peitai o tele lo na i loa iai ia a fianga o lea fo isikaleti ia te ia. Ma e na te le whaamasino ina fua isi tangata ma lato vaping. Taluai, wa ia i loa ma whaasoa mai sana ia tala ina ua tātou fisilingia. Ai paule tūlanga sa sili ai le tapa a wila le ia te ia o le le ai o se manusikaleti. O le sunga Danny Boy ina ua tātou fisilingia sa awala i tau fia i tangata mai le ula ina o le tapa a wila. Whai mai e na te langolango ina le a ia ta tau o le tangata matua i filifili ai. Ai o le a ia tu tusa fo ile na e wha tāu ai le wha ilo atu le tā ua wa afianga o le soifua maloloina. Ai o awala e wha la wiloa i e mawhai, o na wha tino e wha nauta la vau, ua popoto lava, e unai awala o aso nei, e talia ngō fie ai, e isi fo i tala vau. Ai o le fisosoania mātua, ta i lotu wha la poptonga, e ngā lulu e wha pa angam so tau au e amata kempeni, mō soifua manuia, ma mālolo ina o tātou tangata. Ma wha ai umayele tala Danny Boy, e natele e whautua ina i so tangata lava, le whaonga ina o le tapa awila po le vape, po le e-cigarette. Ua tapena ile tulisi mai Australia to e whaafo i atu ilo nā tunuu mai Amerika Samoa. Ina ua mai whaafo sei a e sa malanga mai le vata whao le cruise ship po le vai asa taluai na awhea le taunanga wa au pango pango. Peitai, o ta ualfal mai whanga alu le LPJ Hospital ilo nā li ipule Dr. Akapusi le dua. Ina ua tātou fasilingia o le mai lea na avatu i le vata whao le vai asa taluai. Mai sa ave ia i le whaataua le LPJ matung fiti e mana mia mo le toe whaafo ia toai i au se tali e se taimi mua mua. O le fia nafin taunu oile wa alele e a ambulance mo le wha moe moe e toe fo ia tu i Australia i le aso ma le tulisi mai Perth. Lo Samoa Entertainment TV mai apia, ia manuia wha ungo le vai aso, toe feilo ai fo ila songa fua o luma i le alofa o le tua, ai wha soi fuena.